Mũgũnda ũyũ wa nyeki nĩ tabarĩra ya gĩkundi kĩa Aikari wodi-inĩ ya Kina, wĩra ũrĩa makoretwo makĩruta kuma mwaka-inĩ wa 2021 rĩrĩa mateithĩrĩirio kwambĩrĩria tabarĩra ĩno rungu rwa mũbango wa kũhũrana na ng'aragu wa DRIC. Tuko na shamba ekari 2 ambaye tunafanyia fodder production, na pia tuko na shamba eka 150 ambaye hiyo ni ya rainfed, lakini hii eka 2 na kuelezea hii iko chini ya unyunyiziaji maji, yani irrigation. Nyasi haina gharama mingi, hakuna mambo ya kupiga dawa, ni kunyunyizia tu maji na kutoa tukweke kidogo kidogo. Itanya rĩa ũrĩmi wa nyeki ĩno rĩarĩ kũhotithia Aikari gũkorwo na irio njiganu cia mahiũ ona rĩrĩa kwĩna ng'aragu, na hamwe na ũguo makendia na gũthondeka mbeca. Juzi wakati ile tulikuwa na ile jilali mbaya, mifugo ya kwetu hawakuathirika sana, ingawaje walidhoofika kidogo kidogo kwa sababu ya ile influx. Ukiangalia mashamba yote ilikuwa imejaa mifugo, kwa sababu jamii ya mifugo na mambo ya ukulima ni saa hii ndio wanajaribu kuingia kutokana na hii mabadiliko ya tabia nchi, ndio sasa inajaribu kubadilisha maisha. All year round there is sufficient of fodder in this area, and they also support other counties because during the drought period livestock from other counties, neighboring counties settle here, and they get something to live to feed their livestock. Rĩrĩa mambagĩrĩria kũrĩ andũ marigagwo kĩrĩa kĩngĩtũma andũ marĩme nyeki, no thutha ũyũ nĩ mathiĩte mamũkĩrĩtie ũrĩmi ũyũ, na tiga mũgũnda ũyũ wa ngurubu, nĩ kũrĩ mbegũ matambĩtie kũrĩ andũ kĩũmbe makarĩma mĩgũnda-inĩ yao. Tulikuwa tunapanda tu mimea tu zamani, saa hii mali kidogo tunapanda nyasi. Apart from ya group tunapanda yetu, tunavuna, tunajiwekea, tunauza. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 rĩrĩa marĩmĩte nyeki ĩno nĩ mahotete kũgetha maita 7, na mbeca iria monete kumana na kwendia nyeki ĩno ikamateithia na njĩra nene. Mwezi wa 3 wa 4 juzi linyesha, ndio tuliweza kuvuna, ndio kwa hii stock iko na 1200, na pia kuna ingine zinaendelea kuvunwa tu bado, kwa sababu hii store apart from group, kwa sababu group 2 ndio wanaweka nyasi, pia community tunawakubalia waweke. Kĩoneki kĩao nĩ gũthiĩ mongereire mũigana wa mũgũnda ũrĩa marĩmĩte nĩguo kũgĩa na magetha makĩria na kwandandũra biacara yao. Climate change imebadilisha vile tulikuwa tunaishi, so nyasi haiwezi kaa miaka 1 kwa store bila kununulika, na ni kazi rahisi. Kazi yako ni kupatia tu maji na kujaribu kuuproot zile kwekwe ambaye ziko naye. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.